Clear tu le ngai thatu te zirtop ni chibai le vekule nizan lama Europa League le Europa Conference League quarter final first leg te khel ania chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin football thuleng te po thlir ngai thla ho na in nei le donang o tu trum chu nizan quarter final first leg ka in khel ngai ven lo ber Lyon le Manchester United lam atang hian bultran don ta ila thaume Nizana quarter final first leg in khel munam taka hian League 1 club Lyon lam hian in khel chung zongin goal shot tum som paruk an neya United team Mikhol team lam hian goal shot tum som pathum nei thungin ball possession hian anin tluk deuh thuaka chuti rolin Lyon lam an chung nung hret te po ati thei ome in pass dik konga po hian United an hnufual zoka Lyon team hi atha zok an ni tin ani chu he in khel hian borok anei lian khop maya kan lo hriat lanang khan in khel tran main onana chuan Lyon team chu team chezok an ni thu le an ne ngai tur thuin alo soya Marcel Lyon midfielder Nemanja Matic Manchester United goalkeeper omto zinga cheber ani thu te point achang let ani kha in khel bul an han trana United team an hnufual deuh hret ati theiome chuti rolin hun thairo an nei masazoka in khel tana tanga minute somni pahni naleka dinglam sir train karna chochon ball ala luta Bruno Fernandes atan thatakin ada phei Bruno Fernandes yang gola thatakin lo chuima se gol mota akal lo chia United team an van doi te po ati thei ome chuti rolin Lyon lam an him lau thung minute somni palina United hian hun tha an nei le ngala Patrick Dorgu chon ball thatakin athon luta Casemiro chon hemi ball ron phei hi alo back volley Marcel Lyon goalkeeper Lucas Perry chon thatakin alo ban saka United team an van doi le minute somni pangana goal ma saber kan muta Lyon team chon free kick an lo chuaka free kick hi goal theina tura ngai po ni chi alo ma se apol te to turin Almada chon free kick hi achuya Onana ache sualta Onana hian in ball ayan lo nge ni aphude uzuk maya gola thatakin Almada ron chui hi aluta sikhat fain Lyon chon ma an hruaita der ani chu Onana che chua zara Lyon in ma an hruaita ani hemi no hian United in an sipor su tumin an nor zui zela goal chance kan hmunuala ma se la omti han soi tur takha a zui tari lo first half un top ma hret minute somni pangana United an van nei vele ta Bruno Fernandes chuan free kick thatakin achuya Bruno Fernandes free kick chu hi perin chuan beng chuakin Manuel Ugarte chuan thatakin alo volley hemi ball a volley kalphei hi United defender Leny Yoro chun lo tawin gola thatak main alut anne United team sipor sut na ani pialama Leny Yoro United azom noa goal ma saber akhung na ani chi ambok hemi bakero first half a goal dang alu bel talava second half antrana United team a hlom zoka tang deu ma se chance nei ma sa zokero Lyon team bok ania minute somnga pathum na Georges Mikauda Zesiam sang atrain laka ze chon hun tha aneya ma se gol mauta ada alo chia Andre Onana hian ain deu top towa ma se gol mauta akal lo awang hian awa nei hle minute somrupa ko na Lyon bok a hlo zoka antang leya Maitland Nice an dinglam sir tang ball athon lo cho Georges Mikauda ze chon hun tha a asiama ma se gol mauta ani po hian achui lo le tlat maya United team an him le shram minute som sari pakwana United team in hun tha an nei vele ta Patrick Dorgu chon velam sir train ball thatakin ada luta tiboi tu nei lo garna cho chon gola chui ma se Lyon goalkeeper Lucas Perry chon thatakin alo ben chua saka United team tran tu ten an ui hle hemi nu hian in team pani te anin nor ton zela minute somriat parukna hun tha kan mule Ranger ke chon dinglam sir time gola ball ada luta Lacazette chon ball hi lo receive in gola achuya ma se off target kanti gola alud lo chia United team an him le sham hemi ball kal zela hin United team in counter thatak an neya Bruno Fernandes chon dinglam sir train box pon theta tangin gola ball hi thatakin ada luta United forward jersey chon gola thatakin ataw lut vele United team ma hroina goal anita der maya
hei mai ba ka zirze hian United azom nuwa game somli pasari a khel to goal sari a khung tlin na ani ta chi ambok United team hi an chak thei mai don ni te point alang manna ma se an goal hi an veng him tluan thei ta lo hun pek bel minute som ko pali na United tlar hnung lam an tal boya hemi hi nang chingin Leon forward Georges Mikau da je chung gola a chuya Andre Onana hian olsam takin alo dang thei don ni in langma se chu tiang chun atita hau lo mai bola lo dan hi ati per nul maya hemi per le the ranger ke chung gola a chui luta an sipur su zona goal anita chi abok hun pek bel hi minute nga ania hun atop zui ngal deuh mai awangin goal dang alu bel talawa team pahni te goal ni ve ve in pe hian an trin zui ta anni ti hian first leg bi ka chung kan soita kang khan team pahni te goal ni ve ve in pe in anin ne to ka second leg hi tun thla ni som pasari zan zan lai pel dar som pahni le chan ve hian nei ani don na Old Trafford ta United le Lyon te hi anin machon le ang inkhel danga English Premier League club Tottenham Hotspur lampo an chak zolofa an khingpui an mikwal Frankfurt nen goal khat ve ve in pe in anin ne tok he inkhela hin Spurs lam hen game an thunun zoka mol nei tu an ni alang te po ati thai om me inkhel chung zong hen goal shot tum som an nei ya Frankfurt lam hen goal shot tum li chau an nei thung ball possession le in pass di konga po Spurs lam an chung nung zoka ma se ato pairo anin ne tok ta anni he inkhela hen goal ma saber hi minute rukna lut ania club lian tena an o mai huga akiteke chuan Sigre siam sak atangin ma an shruina goal aron khunga hemi ba kero goal dang kan mu bel mai lava minute somni parukna James Madison a siam sak atangin Pedro Porro chuan Tottenham tana an sipur sudna goal aron khung vele hemi nu hian team pahni ten hun thra anin siam le nola Tottenham Hotspur lam a hlau om zoka an tang thung ma se poimo goal a lut talawa team pahni te hi goal khat ve ve in pe hian an trin zui bok second leg in la hi United kan soita kang tho khan nisom basari zan zan lai pela nei ani don na Frankfurt hian Tottenham Hotspur hi an lo bi khwal ve thungang heng ho ba ka quarter final in khel danga be selo takin bodo chon an king puila zio cho Sydney fain an lo neya in khel pum pui thera po be selo zok bodo lam hi an tha zok anne he in khela goal ni te hi early cha goal khung ania bodo lam hian be selo takin Italian Serie A club Lazio lam hi an lo barakhaya second leg khelle turatan an tin mun a thata hle heng ho ba ka hian in khel danga Rangers le Athletic club te golom lovin anin ne to boka he in khela hen Rangers player proper so minute som pathum na red card ma no chu ania ma se goal chu lovin in khel hi an tluan thei ta thung anni second leg hi anni po soita kang tho khan ni som pasari san zan lai pela nei ani don na Athletic club hen Rangers si an lo mi khol ve thung don anni Europa Conference League lama lut chho vele ta ila ni sana in khel ngai ven hlo bera Chelsea lamin har salutuk lo hian ne na an changa an king puile jia warsaw chu sithum fa in an ne he in khela hin Chelsea hian in khelan thunun ne khop maya goal sa thitum somni pali te meu mai na hin le jia warsaw lam hian goal sa tum riat chau an nei thunga in khel pum pui thira po Chelsea hian an ngama an ka thlon deuh thak te po ati thei ome in khel monam tak maya hian first half goal lut lovin team pani te an trin na second half an ran deuh chau tin Chelsea team tan roll tharma ba keng tak nei an midfielder George Sun ma an shruina goal aron khunga Chelsea team hian Norzi Zelin minute somnga pasari na Jadon Sancho siam sak thatak atangin liam wanga hun engma chen chol to no ni madwe ke chuan an goal ni na ni tur aron khung leya Chelsea hian ngam zui Zelin minute som sari pathumna penalty an hlo chuaka ma se penalty hi Christopher Nkunku chon a thel hlau mai ma se ball kal le thi Jadon Sancho chon lo la letin noni madwe ke goal khung turatan thatakin asiam sak leya madwe ke hian he in khela a goal ni na ani chi abok tian goal dang ero alu bel zui talawa noni madwe ke goal ni khung le George goal khat khung mangin Chelsea lam hian sithum fa in ne na an changa semifinal lut ngei turangai an ni zui bok in khel danga Spanish La Liga club Real Betis lampo an chaka an khingpui Jagiellonia chu Sydney fa in an ne
he in khela hen Real Betis team tan Cedric le Jesus Rodriguez ten goal an khunga harsalutuk lo hian sini fa hian hne na an chang zui ta anne second leg kinel na he tun thani som basari zandar som le minute som panga nei ani le dona jegelo nia hian Real Betis sini phursa chungin an lo mi khwalang heng ho ba kain Fiorentina lamchon an king puimol nei to Selje chu goal ni goal khatin an neya Rapid Wayne chun an king puimol nei to Jagarden chu sikhat fain an lo ne ve bok football manga inel na te zanin hian nei chun zom ani le don na Spanish La Liga lama zanlai pel dar som pahni le chan veya Valencia le Sevilla te anin pachon don na Italian Serie A lama zanlai pel dar som pahni le minute som panga Udenis mola AC Milan chu leng nutin Bundesliga lama zanlai dar som pahnia Wolfsburg le RB Leipzig te anin machon don na League 1 lama zanlai pel dar som pahni le minute som panga Lens le Reims te anin machon bokang inke result lam kal santai la football thulenga lut vele donong o TBR football lamin atarlan danin Manchester United lam chuan nipui transfer kongka loin hong tura English forward tuna Everton tan khel mek Dominic Calvert-Lewin chu senglu antum tur thu tarlan ania free transfer a senglu theitur Dominic Calvert-Lewin hi mimalin rem na po nei pui antum thu tarlan ani bok Calvert-Lewin hian tun din hmuna season kalmek dai chau a khel mek na Everton a hian contract anei towa contract har hi aziabel arinom to lo ni in tarlan ani bok hemi hi man tangkai tumin United lam chuan thuthar anron nei zuita anni Dominic Calvert-Lewin hi tun din hmuna United mai baka Newcastle United Nottingham Forest West Ham United mai baka English club lian tangte point singlu tumin tran an la ve mek ni hin alang bok Ballon d'Or tumthum zet lodong to Marco van Basten a thu soi hi kan pom zong ani hlomem le Van Basten chuan kumin season kalmek UEFA Champions League ka champion tura arin anzona achanga Van Basten chuan ke ka ngai dan tlang takin soita ila kumin hi chu Paris Saint-Germain kumni tura kangai an player te anin ring tok emema Liverpool team thazet mai an ne dan te kha en leta ila champion theitur khopa quality thatak an nei anne tun din huna hian semifinal lut ngei tura ngai an ni tawa Arsenal emo Real Madrid po machon se boilo turin an thatok to in kashria final a hian Barcelona nen anin machon karinga Champions League final munom takte po ani ngei karing ti hian Marco van Basten chuan asoi Paris Saint-Germain hian final anlu kan ring hlomem le Spanish news nar tak Marca lamin antarlan danin Carlo Ancelotti po adin mun ader thong chho tran ta ni hin alanga nizan lama Marca hian atarlan danin UEFA Champions League quarter final a Arsenal laka comeback anlan tirlo ani chuan Ancelotti hitlap ho tu te chon season atop main ban antum ni hin alanga Ancelotti din mun hi ader thong le ni hin alangta Ancelotti hi season niam ta han ache tha khop maya Real Madrid hi La Liga le UEFA Champions League te a champion puya kumin season a ero beisei a phak pui lutuk lo hle La Liga lama table a hmashoi tu an nilova UEFA Champions League quarter final first leg ka Arsenal laka sithum fain avan doi zoka an trangbok Champions League ka hian Arsenal laka an comeback zolo ani chuan Ancelotti hi an ban thut mai te po arinom ta Court of side lamin atarlan danin Chelsea lam point ni pui transfer kongka alawin hon vele Joe Bellingham chu senglu antum tur thu tarlan ani vele tatlat maya United nena tun naya soizom lo mai Joe Bellingham hian Sunderland kal sanin Premier League club lian zok azom mai rin na alian ta Bellingham hi tun naya Manchester United Arsenal Tottenham Hotspur Brighton le Crystal Palace nen te soizom anlo ni towa Chelsea team in andu thu anron soi vele ta ka chuan Bellingham hian Premier League club lian zok azom thoi arinom City lam point ni pui transfer kongka loin hong tura El Nacional lamin atarlan danin Rafinha chu senglu antum tur thu tarlan ania Pep Guardiola an City team tuai thar atum le na konga Rafinha hi atum masak zinga atel ni hin alang bok City lam hian thu thar rin tlak tak hian atarlan danin Rafinha mana hian Euro makta doi somriat chu the chu anin huam thu an soita ni in alang boka nipui transfer kongka aloin hon vele
Pep Guardiola hian Rafinha hi senglu atumin arinom. Italian Serie A club Napoli lampoin thu thar an ron nei vele ta Manchester United ta hlim to lo tak anga soimek Alejandro Garnacho chu senglu an tum ngei thu tarlan ania news rintla takin atarlan danin Napoli lam hi Garnacho senglu tur hian an ring tok to hle ni hin alang bok Napoli lam hian 86 nan ko news lamin atarlan danin Garnacho mana hian United nena Euro makta doi somnga vel chu the chu an tum ni hin tarlan ani to boka hei aya to hret po hi pek anin huam ni hin alang bok team pani te hi anin biak lo tin thei mai te po arinom ta Racing the Cup news lamin atarlan danin Liverpool lampo Alexander Isak chungchanga anin ring tok chhotran ta ni hin alanga tun hnai maya Alexander Isak hi khelmek na Newcastle United lamchan zorlai ani lo thu le shal antum lo thu te po lo sei to ma se Isak berhian chu apoi telova Newcastle United in contract har an hlui po alo nol to ani hemi wanghen Alexander Isak hi achuarin na alian chhozela Liverpool in anin rin tok to thu antarlan box sia chuan Liverpool a hin kan hmu theina chance te po asang turangai ani tundin hmuna Alexander Isak hi Arsenal le Barcelona te point senglo tumin an hel ve meka a hlutna hi Euro makta doi zavel ni turangai ani bok Manchester United lampoin antlar malam thom chak an tumna konga Matthews Cunha chu an senglu thei mai arin nom ni in Jacob Ben nem chuan an ron tar lang vele ta Jacob Ben news lamin atarlan dan chon United lam hi Matthews Cunha agent nen anin beto ni in alanga Matthews Cunha agent po hi United lama hian inrem na nei puitumin akal to ni in tarlan ani bok chuti rolin Matthews Cunha agent hian United team hi abenge MT ero chiang taka soi ala lava United lamero hi chon andu ngei ti ero a chiang thong season third tura chon Brazil forward hian club lian sok azom ngei arinom Europa club lian tam tak ten senglo tuma an helmek William Saliba point tu anei sho ta khop maya court of side lamin atarlan danin Real Madrid lam chuan William Saliba hi senglo antum thu tarlan ania Saliba mana hian ni zan lama khan pau million somriat panga po the chu anin huam thu court of side hian atarlang Arsenal lam hi tun hnaya an buai ang reng khop maya an buai chan hi player an nei that em wang te po ati thei om me an defender Gabriel chu an nasar lamin Euro makta doi za senglo anin huam thu an lo sei towa an defender dang Thazet mai William Saliba po Real Madrid lam hian senglo tumin an hel vele ta aman atan po sum thanem tak pau million somriat panga the chu anin huam thu an sei vele tarap mai Football azin konga ro pui mai te di sharing ham point ni zang khan thu thar aron neya Turkish League ka Galatasaray le Fenerbahce te anin khel tum chungchanga angai dan aron soi te di sharing ham chon Jose Mourinho le Galatasaray manager Orkan Buruk te buaina ha kalau enveya thil nui zatla tak ani na chen po a shuai tulam te point engting in nge thutluk na an siam don ti ala lang lova mase ke kangai dan dik takin soitai la Orkan Buruk Khanin acting athiam khop maya WWE lama te po hankal ta se a hlo ting phianin karing Jose Mourinho wan ahnar avapi hathil na tak ani lem lova avatok deuh fei chau ani khatiangang taka atlua atal kwalvel hathil maktak mai ania acting chu thiam tak ani WWE vela kalta se a hlo tling phianin karing ti hin sharing ham chuan asoi UEFA Champions League chungchanga thuthar awm chun zam zela Rio Ferdinand point ni zanama khan Real Madrid le Arsenal team in second leg an khel tur chungchanga angai dan aron soi Rio Ferdinand chon mitam takin Arsenal team hi tlatura an langai thawa Real Madrid team ron thau chuak tur hi an dol don lo ni in an soi thin mase first leg ka an game khel dang kha chik takin han enta ula Real Madrid hi 3-0 tanga an ron thau chuale thei ke chon karing mi lava an thau chuak ani chon thil makrap thlak athleng tura kangai bokang tlang takin soita ila Arsenal hian semifinal an lut dona Real Madrid in semifinal an lut ani chon thil makrau pui bik athleng ani nge yang ti hin Rio Ferdinand chon asoi Ferdinand hian second leg a Bernabeu Stadium a Real Madrid hi an comeback aring lo hle tinani chu Barcelona team lo enkol to tu Ronald Koeman point ni zang khan thuthar aron neya
UEFA Champions League chungchang bok an ni hei po Ronald Koeman chong Koeman season kalmeka UEFA Champions League a champion tour arin aron soya Ronald Koeman chong Koeman chu Paris Saint-Germain hi an tha ema champion tour an ni po hi kada an ni Barcelona team hi final a an lu karing thawa ma se Paris Saint-Germain team khel that dan le anin lungrol dan te han en chuan final a hian Barca hian an ngam karing lova semifinal a Paris Saint-Germain hian Arsenal nein final a Barcelona an ne le anga champion no moi atum khatnan an choi ngei karing tin Ronald Koeman chuan a soi Koeman a soyang hian Koemana Paris Saint-Germain hi an champion thei kan ring hlomem le Rio Ferdinand point thu thar anei chun jam zela Kylian Mbappe chungchanga angai dan aron soi Rio Ferdinand chuan Mbappe hi mitam takin player ro pui tin an soi thina Lionel Messi le Ronaldo te ang thavin athato tin an soi thin bok hei hi kai ka ngai dan ani ve lem lova Mbappe hi achia katimi lova tundin huna Real Madrid player zinga athaber te zinga mi chu ani nge ye ma se Ronaldo le Messi te nena khaikin tur e ma chun ala thatok lova Ronaldo le Messi te hachu game puitling le lian kan hanti ang chia te an that zia an pholang thina team tan thil makdang lam thlen tu tur an ni ti kan hreveka an tinge thin bok chu tiang chu Mbappe a hi chon kan la mu chi lova game lian tham kan ti ang chia ala tol thu zau zau maya hemi wanghen ani hi Ronaldo le Messi te level a da chi ala ni lo na lai chu ni yin ka hria hetiang ang Ronaldo le Messi te level anga adu ni chuan game lian tham kan hanti ang chia te hen thadeu se khai khin thei chu an lani chawang tin a sei zui bok ole hati chin hatun thumatan ni tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thu ka sei tak meu meu ani like share le subscribe le mahan tan min han la pui le ula thu thar ngai nom tak te nen kanin mu chho le zel donia